muribwira muti ntawabasha kudukurayo, nyamara ubwirasi bwanyu bwarabashutse. Kuri kane, nubwo mwatumbagira nk'akagoma, nubwo mwatura ahirengeye nk'inyenyeri, aho naho nabakananturayo. Uko niko Uhoraho avuga. Iyi Bibiliya mpasoma ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Aho naho nabakananturayo, kabamanura mukavayo. Iyo umurongo wa kane tuwusubiremo. Nubwo mwatumbagira nk'akagoma, nubwo mwatura ahirengeye nk'inyenyeri, aho naho nahabakananturayo. Uko niko Uhoraho avuga. Isaya sinzi ko Sabiga bari hafi. Ana mugoboka uti ibi ni ibiki? Ko na mpambo nushonje nti wohindura iribuye ngo ribu umutsima urye. Yesu aramubwira ngo biranditse umwana w'umuntu ntaza kujya gusa no gusenga. Nta kindi kiza gituma dutsinda Satani. Nta kindi kiza gituma Imana twumva Imana nayo ikatwumva, gusenga. Cya gatatu twavuze ejo, twavuze kuko ari ukubabarira. Niyo twaraye mu mbabazi. Wa muntu wakugiriye nabi uzomubabarire, kandi nicyo kitunaniye. Nta kindi kiza gituma twumva Imana ni imbabazi. Tuzumva Imana hari umuntu ukigendana wikoreye abantu 5, 6, bamwe bashobora kuba barakubwiye amakuru y'ibinyoma, ariko hani wanyu bwagiriza hari abantu mutazamuvugana mwanganye barabateranyije, uramwikoreye wanze kumutura. Niho twaraye. Ndashaka kukubwira ngo utababariye ugutwi kwawe kurazibye. Paulo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu benshi baziziba amatwi, ntibakaza bumva icyo Imana ishaka kuvuga. Ngo baziziba amatwi. Reka tubivuge mwijwi gitonze bavandimwe. Kubabarira ni ugutwi kwa gatatu kuza gutuma twumva Imana. Kubabarira. Kandi twaravuze ejo ngo kubabarira ni ishifo. Ujya baza bazimya ukibaho bakazimya ibintu bigashira. Ni ishifo. Kubabarira. Ariko niko kutunaniye. Hani bwagiriza kuratunaniye, tukabana tutabana pi. Turabana mu ikanisa, tuza tugasengana, turabana muri komite, turabana. Ariko tukabana tutabana. Umuntu akabana n'undi, yazasohoka akamugamba, yaje hirya akamugamba. Ugutwi kuza gutuma twumva Imana no kubabarira. Ugutwi kuza gutuma Imana itwumva no kubabarira. Ugutwi kuza gutuma Imana yumva ikumva iyo dusenze. Mutura uwo muntu wikoreye imyaka mumaranye baramwikoreye, muture kugira ngo Imana ikumve. Ugutwi kwa kane ni ukuramya Imana no guhimbaza Imana. Nimwe Imana iba. Kuramya Imana no guhimbaza Imana. Nimwe ituye. Ibindi byose, izindi ibada zose mu kanisa izacu izo twiremeye. Bivana n'amadoktrine y'amakanisa. Uzamubona ukuntu bazabaterana, abantu bazabiyegereza gutandukanye, uko kadese yiyegereza. Siko zacu zose biza bikemukira. Umuntu utazuba mu guhimbaza no kuramya Imana ni ugutwi kuza gutuma twumva Imana. Sonye mu gitabo cya Zaburi 103 umurongo wa mbere. Izivuga ngo mutima wanje ngo himbaza Uwiteka, ngo mwabindimo byose mwe ngo muhimbaze izina rye ryera. Ngo mutima wanje himbaza Uwiteka,
ngo ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye, ngo niwe ubabarira ibyo. Kuramya Imana bikubiyemo ibintu byose, ngo niwe ubabarira ibyo twakiraniwe byose. Iyo turi muri louange na adoration, kuramya Imana no guhimbaza Imana, ni ugutwi Imana izayumva. Iyo twaramije Imana neza tukayiramya gusa. Muri buku munsi urusengero guzura, abaririmbyi baririmba, ngo bararirimba ubwiza bw'Imana ngo buramanuka mu rusengero, umuriro ngo uramanuka utwikira abantu, ubwiza bw'Imana buza bumanuka. Iyo twaramije Imana ni ugutwi Imana izitwumva. Bana bijya by'abasore, ngo abasore nibaze baramya Imana, oya, twese biradusaba ko turamya Imana. Kandi umuntu utazoma materaniro yo kuramya Imana, habe no gusenga nushaka tukazuza gusenga. Nimwiba nimwo yicaye mu cyubahiro cyayo, yaravuze ngo ntawe tuzogisangira, ni icyanje ubwanje. Iyo turamije Imana ngo tugaheza Imana icubahiro, hari ibizima bine ngo bitazaruhuka: igitondoro umugoroba, bikaguma bikaramya Imana, igitondoro umugoroba, ngo bakubita amakamba yabo hasi bakaramya Imana. Mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo byose, ibikurimo byose bihimbaza izina rye ryera. Niwe ubabarira ibyo twakiraniwe byose, imbabazi z'Imana. Iyo twaramije Imana neza, izikiza n'indwara zacu zose. Ugutwi kwa kane kuza gutuma twumva Imana tukumva ijwi ryayo, tukumva ko Imana ivuze, ni ukuramya Imana no guhimbaza Imana. Jina la Bwana libarikiwe. Ugutwi kwa gatanu no gukundana, urukundo. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 15, Bibiri ivuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Uri hafi ya Bibiliya? Yohana wa mbere, usome uwo murongo. Umuntu wese wanga mwene se, uwo wanga biroroshe kumutegera kwibarabara, niko Bibiri izivuga. Soma Bibiliya twumve. Ibice bingahe? Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 15. Umurongo wa 15 igice cya 3. Usoma uwo murongo wonyine gusa. Umuntu wese wanga mwene se, ni umwicanyi. Kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Muri we. Ugutwi kwa gatanu kuza gutuma twumva Imana ni ugukundana. Niko gutwi kugira gatanu kuza gutuma twumva Imana nayo ikatwumva, ni ugukundana. Yesu yabwiye abigishwa biwe, arabwiye ngo mbasige itegeko risha, ngo mukundane, kandi ngo umuntu wese wakunde mugenzi we nkuko wikunda. Yamavuga ngo amategeko yose uko angana, tukice, tukibe, tugasambane, tukagire gute, ngo yose yari yafashe ngo arayazingazinga ayashogeka mu rukundo. Mukundane. Baraguteranyije, wa muntu wanga, reka ngutangarize uyu mugoroba ngo baraguteranyije, nta kibazo mugirana. Baraguteranyije bituma umwanga, uje kumusaba imbabazi none ufata ingamba. Hari abantu baraye bafashe ingamba, Imana ibaheze umugisha. Ukumuza muhora abantu bazamufasha ijambo ry'Imana. Kuvejo hari abantu bafashe ingamba, ejo nimugoroba hari abandi batubwiye ati ndazifashe kuva none, umuntu twari tugize iminsi twarapfuye ubusa, ndava hano nje kumusaba imbabazi, twongere kandi tugirana ubusabane. Ujya muntu mutazamuvugana, baraguteranyije ariko nta kibazo mugirana, uzogenda uje kumusaba imbabazi, bizarangira. Uvuga ngo amen. Ugutwi kugira gatandatu no gutanga ituro. Gutanga ituro sio kucheza tu, toa sadaka, ugatanga ituro. No ugutwi kuza gutuma twumva Imana. Yaravuze, ngira ngo niba ari Manaki wavuze ngo nimungerageze. Ni Manaki yaravuze ngo nimungerageze, mungeragereshe icyo mufite, ngo murebe ukuntu mbagomorera
ntabwo iyo tubabwira ngo dutange ituro ntabwo tuba tubasabye amafaranga, timuyaturusha. Uzamwitegereza aba bashumba se mukabona twambaye nabi, tumeze neza, turi abantu b'abagabo, taho ducisha mu ijisho. Kandi reka mbabwire, iyo wambaye neza biza byirukana abadayimoni. Iyo wambaye neza ukambara neza biza byirukana abadayimoni. Timwari mubizi? Iyo wambaye neza ukambara neza nta badayimoni bo gutungana. Badayimoni batungana bacafa, abantu bambaye nabi batazi kwambara. Usanga abantu batazi kwambara no mu materaniro, akazana igishati kimwe atapashije, akazana igipira kitajanye n'ikoti, akazana urupande gwa nimba yararukuye atamenye n'ubujya ruzinga neza rubika. Abadayimoni baragufashe. Ni Imana nidufasha tukiga hejuru y'umuryango. Nzababwira ibintu 10 biza biranga umuryango, harimo ubucafu. Urugo rwatewe n'abadayimoni. Ikintu cya karindwi rugira n'ubucafu. Cya karindwi n'ubucafu. Nico cyatumye Imana ibwira Isirayeli bageze mu butayu ati mucukura imisarani. Amakuru niba uza wambara naba abadayimoni baragufashe, agahuzu kawe ugomba kabe gashaje ariko gatunganye, nuzodutambuka ntibakaza bakunyuza mu ijisho. Uko niko kuri. Uko niko kuri. Aba umuntu wese w'umugabo agomba kugira ipasi, ukaza upasi ihuzu, ukambara agahuzu ugapashije abantu tibagucishe mu ijisho. Agashati wakambara habe nubwo ryo barishaje ariko rigoroye rimeze neza. Utoka mu bandi wanahagara no mu bandi bakavuga ngo uriya mugabo yambaye neza. Ta abadayimoni nukubona nambaye nkiyi costume nambaye, ta mudayimoni wo kwa mucari ngo nukuza bampuga gusa bagenda bahunga, tambuka bakagenda bahunga. Ayo na makuru. Ariko ntabwo ugutwi kwa gatandatu n'ugutanga ituro. Ugatanga ituro, umubwiriza yaratubwiye muri kira cyumweru, ugatanga ituro ku mutima wawe kubwiye ariko ukaritanga. Hari ibibazo biza bikemuka dutanze gusa ituro, ukabwira Imana ngo Mana iki kibazo cyarangoye, utanavuze ukagenda mu giseke ugatanga ituro ukarishiramo. Utavuze ukabwira Imana ngo Mana ngize iminsi ifite ikibazo cyangoye, umutwaro ungoye, ugashira mu ituro. N'ugutwi kwa gatandatu kuza gutuma Imana yumva ikatwumva igakemura ibibazo byacu. Gutanga ituro kirazira mu busanzwe kuza mu rusengero, siko Bibiliya zivuga. Ndibibaho ariko hano Imana ibaheze umugisha, bamaze kubihindura. Nta mwanya w'amaturo ubaho mu ikanisa, nta mwanya w'amaturo ubaho. Winjiye mu ikanisa ibiseke biba bipfunduye, utegerezwa gutanga ituro ukabwira Imana ngo Mana nagize ikibazo runaka, pana kuja kubafumu n'abandi ngo nibasengere. Fata ituro uriterere mu giseke, numara wicecekere. Ituro, gutanga ituro. Igitabo cya Zaburi igice cy'ijana na 16 umurongo wa 13. Ezekiel 46 umurongo wa 14. Imigani 20 umurongo wa 25. Gutanga ituro n'ugutwi kwa gatandatu kuza gutuma Imana itwumva, kuza gutuma twumva Imana. Nimwumva Imana mu izina rya Yesu. Ugutwi kwawe ko gutanga ituro nimba kwarazibye, uyu mugoroba ndagusabira kuzibuke mu izina rya Yesu. Mutanga amaturo kugira ngo mwumve Imana. Amaze mwumva Imana, Imana ikwizivuga. Tanga ituro numara wumva Imana. Umva Imana, bwira mugenzi wawe ngo umva Imana. Umva Imana mu izina rya Yesu. Umva Imana, umva Imana. Umva Imana. Umva Imana mu izina rya Yesu.
uva Imana. Hari abantu bataramenyana no gutanga ituro, ukagira ngo kubara kugusaba amafaranga ngo baje kwejya mu bindi, uzoritange batakubwiye batagusabye, ni umutihani nguhaye. Ikibazo ufite nushaka uzotanga 1000, uzotange 100 ngahe, ariko uyatangane umutima ukunze. Siko batubwiye ngo Imana rero ababwiye ngo uzutanga ituro umutima uku apa guhatira ngo vuga bizabiyekera muno, ariko ituro watanze rivuye ku mutima, ukabwira Imana ngo iki kibazo mfite cyarangoye, ugashira mu giseke. Imana uzumva Imana, uzumva Imana numara gutanga ituro, uzumva iki Imana ishaka ku buzima bwawe. Vuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Umva Imana, bwira mugezi wawe ngo umva Imana, umva Imana muri uyu mugoroba, umva Imana, tanga ituro wumva Imana. Amen. Cyakarindwi no gukomeza ijambo Imana yavuze. Sonye mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo wa 11, Dawudi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe umutima wanje. Nabikiye ijambo ryawe Mana umutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. So kumva ijambo ry'Imana ngo batubwirije rikakugumamwo, n'ugutwi kuza gutuma tunesha, tukanesha ibibazo. Bameze nka kwa kundi umuyaga uzuza ugahuha kugira ngo none urakujana, ariko ngo ijambo ryawe urifite umutima wawe ntaco biza bigutwara. Nabiki ijambo ryawe umutima Mana kugira ngo ntazagucumuraho. N'ugutwi kuza gutuma twumva Imana, kubika, gufata, apana kuvuga ngo ijambo ry'Imana kuva kwa gatandatu twaravuze turavuga ibyo maze kumva, ariko abantu ndi bari mu guhinduka nuko batabitse ijambo mu mutima. Batabitse ijambo mu mutima, buri gihe baguma gushukwa, buri gihe baguma guhendwa. Ariko ni mubiki ijambo mu mutima, muri biki kugira ngo ntazagucumuraho Mana. Dawudi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho, kugira ngo ntazagucumuraho. Yesu Kristo mwana w'Imana, nabiki ijambo ryawe mu mutima wawe, ni mubiki ijambo. Hari abantu wohagurutsa akabura ikintu na kimwe yabitse mu mutima. Nicyo gituma abantu bananiwe. Twofata ibyo tumaze kumva tukabishyira mu mutima tukabibika, ntacyo duhungabanya. Ni ugutwi kuza gutuma twumva Imana. Wagira ibibazo ukavuga ati uyu munsi batubwira ijambo iri niri, ukarifata. Dawudi yaravuze ngo ntazagucumuraho. Ni mubiki ijambo ry'Imana. Ni ugutwi kuza gutuma twumva Imana. Imana ikavumera, Imana ikavuga tukayumva, bivanye n'ibyo twabitse biri mu mitima yacu. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'umunani no kuguma muri we, kugumana nawe, gutindana nawe, gutindana n'Imana biza bituma tuyumva. Yaravuze ngo nimuguma muri je, amagambo yaje akaguma muri mwe, icyo muzasaba cyose. Gutindana n'Imana, kugumana n'Imana n'ugutwi kuza gutuma twumva Imana. Nimuguma muri je, amagambo yaje akaguma muri mwe, icyo muzasaba cyose. N'ugutwi kuza gutuma twumva Imana, n'ugutindana nayo, n'ukugendana nayo, n'ukugumana nayo. Abantu bose batindanye n'Imana nibo banesheje isi. Narababwiye ngo intumwa kubera gutindana nayo zaranesheje, nubwo zagiye zipfa impfu zitandukanye, ariko kubera ko batindanye bagumana n'Imana, bagendana na Yesu, banze kumwihakana no mu rupfu rwe. Umugabo bakamutera ibuye iryinyo rigasimba, umugabo bakamutera ibuye ijisho rigasimba, ariko akavuga ngo nubwo mwonica zapfa nk'iyindi. Umugabo bakamutema umupanga simwihakana, bakamutema undi mupanga simwihakana. Nuko yatindanye nayo, agumana nayo, agendana nayo no mu rupfu rwe kugeza apfuye ari kumwe n'Imana. Nimuguma muri je, amagambo yaje akaguma muri mwe, icyo muzasaba cyose muzagihabwa. No gutindana n'Imana, twumva Imana ikavumera, ikavuga, Imana ikavuga, Imana ikavuga, Imana ikavuga, Imana ikavuga. Eliya yahamagaye umuriro
kubera ko yajanye n'Imana igihe kirekire. Aravuga ngo Imana ya Isaka, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana. Umuriro nguramanuka utwika inkwi n'amabuye. Nuko iyo twagendanye n'Imana tuzatuyumva, tuzadutegeka, tugategeka. Haleluya, haleluya. Iyo twagendanye n'Imana tugatindana nayo, tukagumana nayo, nimukunda mukitondera amategeko yanje, nanje nzasaba Data azabaheza umwuka wanje. Nimugumana nayo, mukagendana nayo, mugatindana nayo, banyabwagiriza, n'ugutwi kuza gutuma twumva Imana. Imana ikavuga tukayumva, tukumva Imana. Hari abantu benshi batazabumva ko Imana izivuga. Imwumva Imana mu izina rya Yesu. Umva Imana mu izina rya Yesu. Yesu Kristo. Kugumana nayo, gutindana nayo. Yohana 15 umurongo wa 7. Kugumana n'Imana, tugatindana n'Imana, tukagendana n'Imana. Umuvuga ubutumwa watubwirije kare yatubwiye ngo Enoke ngo yaherekeje Imana, ngo arayiherekeza. Kandi aravuga ngo guherekeza ngo ni umuco wacu. Nta mushyitsi wogera iwawe ngo ureke kumuherekeza. Habe nubwo wowe umwanzi uzuvuga ngahe reka bagusora igipangu, habe nubwo wowe utamukunda, kubera ko ari umuco wacu guherekeza. Waherekeza Imana, aherekeza Imana, ubagenda baganira, baraganira kugeza bagiye, baragenda barahuruka, mukaganira n'umuntu, mukavugana, uramumenya. Ariko iyo mutaraganira ntabwo mumenya. Baguma mu rusengero bashima Imana iteka, uwo mugisha bahawe. Baguma mu rusengero bashima Imana iteka, uwo mugisha bahawe. Yesu abwira abigisha, rimwe bagabo b'ibyo kandi ngiye kumeza umwuka wera, ariko kugeza ubwo muzabikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Yesu abwira abigishwa, rimwe bagabo b'ibyo kandi ngiye kubohereza umwuka wera, ariko mugumemo kugeza ubwo muzabikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Akimara kubaha umugisha bazaba kugwamo, akimara kubaha umugisha bazaba kugwamo. Baguma mu rusengero bashima Imana iteka, baguma mu rusengero, baguma mu rusengero bashima Imana iteka, uwo mugisha bahawe. Haleluya, haleluya. Niba ushaka kumva Imana, nukugendana nayo, ukagumana nayo. Amagambo yayo akaguma muri wewe, amagambo yayo akaguma muri wewe, ukumva Imana. Nimwumva Imana mu izina rya Yesu, nimwumva Imana mu izina rya Yesu. Umva Imana, umva Imana. Halalalala. Yesu mwana wa Dawudi. Ya. Nimwumva Imana abanyabwagazi. Nimwumva Imana. Nimwumva Imana. Yes. Haleluya. Nimwumva Imana. Mugumane n'Imana. Bajya abantu bose mwagumanye sibo ntacyo bazakumarira. Yesu yarabasezeye abigishwa biwe, arababwira ngo igihe twagendanye nawe mwabonye ko nta kintu na kimwe ntababwiye, ngo abasezera bamureba. Arababwira ngo nimureke ngende kwa Data. Ati icyo kibamarira nuko nogenda kaja kwa Data, ariko nitugumana namwe ntimuzaba abagabo
kandi Yesu yamaze kugenda ngo baba abagabo ba Petero barahaguruka babwiriza abantu, batangira kubwiriza abantu, batangira kumwamamaza kubera kuko yaramaze kubasigira ubushobozi n'ububasha. Iyo turi muri Yesu aduheza ubushobozi, aduheza ububasha, aduheza imbaraga, aduheza atumara ubwoba burashira. Arababwira ngo ibi muwamubona hano ngo ni wa mugabo mwaraye mwishe, wa wundi mwaraye mwishe, ntabwo twasize kuko mwibwira, nuko bagendanye na Yesu, nuko bagumanye nayo. Ataba ngaba ntibasize kuko mubitekereza. Haleluya, 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 haleluya. Yeah. Olilima sangila kota. Mugumane n'Imana. Tazima la kasa. Ariko uzi inshuti ufite, inshuti ufite ntacyo zizakumarira, ntacyo zizogusigira, zizokumara amafaranga, nizirangiza zigusigura umukene. Uri umukene. Inshuti ufite zizokumara amafaranga kwa Tarasisi, inyama y'inkoko, ku isumo za tangawizi n'ibiki bagusororere, bazagusiga nta mafaranga ufite, uri umukene. Izo ni inshuti mbi. Ariko Yesu ni inshuti nziza itazidutererana mu byago no mu makuba. Amen. Yesu niwe nshuti nziza yije tuba hafi igihe twahuye n'ibirusha byinshi. Yesu niwe nshuti nziza tugoboka mu gihe cy'agirente, kandi niwe bitaro bisha bivura imitima ibabaye. Haleluya. Yesu niwe nshuti nziza izagumana natwe. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumana nanje kukunsukuze kone buishe mwamida ushaka ni muraba nosebo kufasha ni muraba nosebo kufasha tugumane mane. Haleluya. Inshuti uzibona, inshuti zose ufite nubusa. Inshuti zo mwisi ntakigenda zigukunda ufite amafaranga, zigushakaho inyungu. Ariko Yesu ni inshuti nziza itazidutererana. Ariko Yesu mwana w'Imana utazutureka. Yesu yaratubwiye Pasiteri Manase, yaratubwiye ngo iyo uvuze ngo Yesu, izina Yesu gusa, ngo Imana izayohereza ingabo 300 ngo zikaza kukumva icyo iryo zina Yesu rivugiwe. 300. Yesu hapana koma Satani. Tukavuga ngo koma Satani. Oh yeah. Yesu. Abasirikare 300 bakaza kureba iryo zina ko rivuzwe. Ni iki kibaye? Habaye iki? Habaye iki? Yesu. Abasirikare 300 Imana izami ati mucha kureba. Bakihuta bakareba icyabaye, niki cyabaye, bagasanga kurasenga n'amazi yamenetse ati nta kibazo. Bisa kabisa. Haleluya. Hapana koma Satani. Ngo koma Satani. Ta koma Satani tayo. Ta koma Satani. Oya. Ni Yesu. Izina rya Yesu. Abasirikare 300 bakamanuka bagasanga nta kibazo. Ariko umuvuga butumwa yatubwiye mu gitondo ngo iyo umuntu agiye kuryama ngo ntasenge ngo abakinguye urugi abayajyamye gutyo niko gukingura ngo umujura ze yibe ajana ibintu byose abijana. Ariko iyo tuvuze Yesu ubwo wundi usinzira wasamye, ikinyugunyugu kikaza cyangwa umubu ntiwinjire mu kanwa, ntiwinjire mu zuru, ntiwinjire mu gutwi. Iyo dusinziriye gusa twavuze izina rya Yesu, muzambwira ngo nikize kiturinda. Titugira akanwa ntigapfundikiye, amazuru ntapfundikiye, amatwi ntapfundikiye, ibintu byose ntibipfundikiye. Hari abaza basinzira basamye, hari abaza bagona, hari abaza bagira gute. Ariko Yesu azarara, ingabo zizunguruka, zikarara zizunguruka. Ikinyugunyugu cyagira ngo cinjire agakinga, igitagango ngo cyagira ngo kijye umwana agakinga, umubu wagira ngo winjire mu zuru agakinga, ikintu cyose cyagira ngo agakinga, ikintu cyose cyagira ngo kinjire agakinga.
kandi wihute